halak Batak. Kembali lagi, kita di budaya Batak Milenial yang memberikan materi-materi mudah bagi pemuda di acara adat Batak. Kali ini, saya akan mengangkat bagaimana Mandok Hata, sian perjabu, nama jabui di ulun arisan, mengalusi tontong naro di ulun arisan. Begini katanya, molatema tapa satu Tuhan di pasu-pasu, do di holong ni rohanai, begitu. Ipas do hamu, ro tu bagas namion, ipas do hamu di dapat hamu di bagas tong, ima di nomor sialamai. Nah tepat bahon ulun arisak kita bisa sebulan di Pumate. Kami madok muliati gudang diam, bisialan ini yang nilak kamuna, biradi ni rohamuna, rup hamu, Roma dohoti ulun arsata di bagasan dikiok. Diamu dongan arisan nami, tarsingok tu si panganong do sinumon naso sadie. Kalis may diang ko na marhulit tami. Asi matuturan itu to katiki naneng ro. Bodo pe dumenggan siani upatupahani silau panganokta to katiki naneng ro. Tarsingok si panganoni anggit matutu. Saya pamurnas may tudagin. Saudara tubuhi Spani panaili paniang huli-huli. Asa sama songon naridok ni oputta si jolo-jolo tu. Asa bagot namar hal toma niagadan di roya. Horasma dihamu dongan saarisan nami di namangatong. Tuli pagadama dihami napasanton. Tersingok turinggit situ suara. Nata papungui dian di ulon arisateh. Si matuturan Tuhan tu barpakko pakon nami. Seringgit istiwa suara nata papungui. Hatubun ni anak, hatubun ni namek-mek, hatubun ni namagudang pakon nami. Wakatiki naneng roh. Songsoni pendongan di namadong sirang kami kita. Sinibagas namion, si matuturan ni Tuhan. Di pas mahamu ditaruang, ditugu-tugu tu bagas muna. Jali pas mahani, na tinggal di bagas nanyo. Sa unima, hata moleate, hata sautik kisah kami, na majabui arisata di bulanon. Saat ma oras, saat kita gabian, dongan sa arisan, lamtu mas tugu-tuguan, masih ololuan, masa minaminap kita, tokatikin ng ro, Tuhan ma, nama masu-masu, nama dongan kita, permudu-mudu lau paululihon arsatom tokatiki nanimro mola